won't say soft for dear, and yet is so cook or bull, and won't say it into Cosia. I would me the cost of opinion to say stop for me seen talk on. Now one casa so for power with me bo bidia, David, and yan number of coins so funny that is a much in it too. Abusiafo ya ma obi biara kwa ba edeba too ma GHS so sade amunimu no yetu ye hu egu montene so na ye namo ana chesensam no ne ekọ na ye de ebra mu na ye nyina no ye nim oman Ghana mu ha ensam asese ye bebetu odwa ede fa Nigel Gaisie ho eye prophet asem na meka woni eye ne landlady a wanya mfie 70 years wo mo ntokwai a ebeto social media ma obi aka na dwen ede fa ho no ene ye sanso abepie mu ewe ye kumasi asonoma so eno aye ne eye na mosi eba behwehwe ho nkomo esansa sesansem eba na eye asofo ho nsem a ye gi asofo adwenkyere na afensu ya sanso abawuram na nanom so adwenkyere wo mo de be maye ne so ye dia ye adwuma enti na die ho nsensem na ye beka se enti so wo ye osofo na obi ehye wobufuo sesan a wo se wutimi retaliate anasa wo ka wono tum na wo gyan ni nyina ede manyame ni nyina no eye anyamesom nyamesom no se de ye ka se enye mre na nyamre ba kokora ni nyina na ka ho eno nti se be ye betumi ate nsem we ase no moma ye ntwe ho sima pa ye ba ye de nkomo na ebe hyehyɛ so Medofo mesanso ema wakwa babie mu ede batu ma GHS so sade yensem no etie na ensem ewo mu no monka me ho na mosi ewo me nchen ewo ha na ye ne no emfa nkomo no ehyehyɛ so na ye mu wakwa ba de batu ma GHS So sister, where nyame adom na mo so e say ye ka se nyame adom so mo je so sen ye jisu du sa ai no kire sen nyame adom na bi ye da se pana na mo si na enei sade ensem aba ewo man Ghana mu a obi a che na dwen e de fa prophet Nigel Gaisie ene ne fiewura ho sa wo hwe ntokwa ne sade esi hyase sade ntokwa no na nipa ebo ni din wonyai no wo hwe mu emfitiase ne kosie we na osofo de sebisa na sese ko no ede ma no na David won say sofo de enya ti se ko bu la lo won say ntokwa si a eya utimi di cost of opinion say sofo mo sin tokona no na wan kasa sofo pa utimi bu obi dia David enya na mra kwan so sofo ne de ti se mu chi ne tu won say sofo enya na kasa ye wakoji eduro na odi ye sofo djuma no enya nyame dia ke nyame dia pa untimi emfa wo sanka nipa no we na ye tumi na odi ye na tumi ni ha no ene nti na otimi bo ne landlord asumpa no enya na mra kwan so no wow na mo si wo ka asem bi se enye nyame honhom na wode ye adwuma na wakwaji aduro na wo mo ko eye asone so kwaji aduro no yetimi mo sa mra ne se beduru bebe mo ababu obi ana David won say ono ane dia no ha no o se nyame obi wa kwaji aduro bi a enya aduro pa na nipa no o se obi wa mpa aduro pa na ma na o de aduro bi a ebe ha nipa etimi man wa kasa wa adwene ti se o be bodam o timi yes fa bodan djuma na enye mre kwan so wa ko bu obi won se obi ti utimi bu obi na o mo se yamfa nko sofo no na sofo no keje enfie no emma so for timi won se Jesus enye sa no we say Jesus yes no David won sa enye nyame djuma nti na odi yes amra no ti so mo chi ne tumpa yan chini ntum na chese ne wu ke kusu wo yan chini ntum ni mu se ye sha ebra Yesu eduru bia ya na wo mo ton ade e wa sori fie no e ma ne bufu ye e ma ne tweaba ye nyina no ye kan nsem na wo de bo na so tweaba no wa fa mu obia eno na se atie si adifo ni mu a wo mu sua na David won say Yesu ankasa owura ayi no mo ya dem mu no mo di ye dwoma o mo toton ne ma no wanfa abanka obi opushi ne ma no ye de egu no mo hu say ya punishment na Yesu ye de edimo enye say wa kwacho obi David enye sa na Yesu ye we ni de enya na mra kwan so a wa kasa sofo panyin pa wotimi kwacho obi so David na wucho obi so no hwan na obetimi akọ asore dan say yen ye ade a
ebe manipan kambo sa utimi kanya me sa me fa eno so enya kura na se ye nyina no o my God na mu no yenim se de agufuo tie agufuo no wo ba wo nkra wo betia na sa bewura na se wo ye niema sabi ensem fata se de wo ka se enya mra kwa so no na che sa posifo ni na se wo no wo aban mu anka se na se wo beto na so a wo besi adi no asia ti se me a mo nana mo si die mi ti amana sa yi ni dia mi mfa ncha sofo no mi mfa ncha no because ti se ya mra kwan so u be lo bitimi si ni fie na wa betina fie wo sofo penyini pa o timi ko tena osore dan ma bom pa ya manipa na wo timi cho bi sum dia sister enya ne mra kwan so enya ne mra kwan so abusuafo se de yensem no ekono ye nana mosi kire mu a enya mra kwan so na mu nyina no mo ne me be ya dwene ya ni twi no emu enhya dante enu ti ye de be fra na ya kapoto kasa no kakra ni ti ebrei se wo hwa me na wo pese wo ne nana mosi ebompu ni mpu na afe no timi fra na chese wo de number ba betudwa na enkomo no ekoso no ye betimi de poto kakra afemu enti se de me kan me sa de kopoto na wo mu atimi atene ye me kan ase. Beloved, if you are watching me right now, we are speaking to Nana Mosi. She's a very good woman who deals in herbs. She's a good woman. If you want to know her, if you want to know more about her, she will put her number on the screen and then you call her. If you want to speak to her, somebody wants to contact her, she will give out the number for you to know how and when to meet her. Nana Mosi, viewers are watching you. They want to know your number. So please drop your number for them. Okay, I want to drop my number on the screen. My number is 054 93 64648. That's my number. Again. 054 93 64648. 054 693 64648. Wow. Nana Mosi, I can see a medicine here. It is Nana Adepa Powerful Diabetes and Stroke Medicine. Sa edro we na me eken. Obetumi akire ye mu kakra ezan se wo bi wo hono mu a wo hu ni sa na wo hu ni se ya trontre ye bebre na agusu wo na nso wo nhya dante ase se na obesi akire ye mu edi efa o se diabetes adro diabetes so ye ni ma bebre obi wo timi sisi uti se nkuro ebi timi ma wo na ya pro so diabetes so timi chinipa na wo so atiti se wo HIV mu wona mu se wo yare AIDS no na nya diabetes ye nema bebre so me Nana Mosi diabetes aduro we ye mfa ndi agro be fam number no na frame o frame so ye ntafo o frame na wanyame a ye metaba ko na ye de epifa call no metaba ko no so na ye de akowura ko pepe nduro ne ye de embre me ntina ne meta onti me nchai no so we your diabetes. This one is for diabetes. Okay. You know nowadays diabetes is very dangerous. Okay. Come and take this diabetes. You know nowadays diabetes is very dangerous. You know something, it will look like rashes. And now you will be growing slim. Oh, okay. Come and take my diabetes. Nana Mosi diabetes. Nsambisi. Why the diabetes wa? Ni na bemti ya sick diabetes atunu ngomna ye wona wa sikribara. Ni na hantara funa yeta a chin akame amana sobunye. Warik diabetes tima. Fa call mam kapama. Ya mam chinchiriga to amana na ndi call. Mbora msambis fa. Nyamwa dik number. Nana Mosi wants to tell everybody that it is powerful diabetes medicine. So if you are a diabetic person, when you take this medicine, you are going to heal. And the symptoms of you being a diabetic patient, you will grow lean. You will get rashes on your skin. Yes, that was what she wanted to say. So we are moving on to a different medicine here. This is powerful big penis and increase of sperm power. What about this medicine? What can you say about it? Where you are quatindin adru. Okay. Ya ka kotindin obi wa ne kotin swa obi su wa jene ne so okwa hwia na wa hwie obi wa su a ne kotin enye tintin upese ye kase upese ye tintin gramo bra Nana Mosi Herbal Traditional Center warik team am sambi ga nyo ya yo bere team
Fanda tu yora ya bere fanda ta ya hanka sigira warik tima nchingin to use lo bange ti tima ya team la ton tarangomna. Come and take this one is what very powerful, is strong enlargement. If you want your penis to be strong, if you want your penis to be you go for the journey for long. Come and take Nana Mosi herbal traditional medicine. Go and use it and see. Nana Mosi herbal traditional medicine. If you want to get a big penis, if you want to last long in bed, if you want your lady to be happy with you, it is all about powerful big penis and increase of sperm power. When you take this medicine, it's going to help you. When you take this medicine, your girlfriend is not going to leave you. She will stick by you and then do whatever you want for you. That is all what Nana Mosi wants to say. Beloved, let's move on to a different medicine here. I have cocoa and waste medicine. Nana Mosi is going to talk a lot about it, so please, let's hear. Nana Mosi, what can you say about this medicine? One say cocoa no. Cocoa timi ma ukoti na wu. Hey. Cocoa su timi ma ba unya feelings. Oh, okay, cocoa no. Cocoa etimi ma ba uni be mada unya feelings. Etimi hawi obi wa ni sisi obi wa posta na niama na nima ya kwa eni nyina ya cocoa symptoms. So e wo huna wa hu say sisi ade meto hana wo keka wani a be fa ko mu Nana Mosi cocoa aduro no ko ye de ko yusu obi wa ko toilet a na o ko ni moja obe side toilet na te say wa mezreti be fa Nana Mosi obi tusu otimi ko ni padon on timi ntina sa na wa tia no e wo no bi wo fifiti say pan estiwu so a untimi ntina enja wo ho. Okay. Tise wo tina chia ho. Msambi si cocoa duro la tuno ntara. Cocoa la tuno bonti chabra. Wari ke nina benta cocoa bulum. Nina den ka bunne nina den na bahanta nini zakamne. Wari cocoa wa duro tinching to use it. My brother and my sister, come and take this past medicine. This one is powerful past medicine. And this one too is herbal. It's not for you go to drugstore and go and buy. No, this one is herbal medicine. Come and buy. This one is for cocoa pass. Cocoa pals. That is, Nana Mosi wants to say that if you have cocoa, you won't even feel honey. You will feel honey for you to invite somebody to come to you. But if you have cocoa in your system, there is nothing like feeling honey. You wouldn't feel anything. You'll be like a woman, a girl walking alongside. Nobody will call you, and then even you wouldn't even feel for sex. So you will just be there and then experiencing things like you've menstruated. Sometimes when you visit the lavatory, people might think you've menstruated, but it is never menstruation. It is cocoa. So if you get in touch with Nana Mosi, she's going to help you solve all that problems. She's going to help you take every sickness away from you. That is all what she wants to say. Nana say, let's move on to this medicine. I want you to explain it further. Because cocoa and waste medicine, are they the same? Because you can suffer from cocoa and at the same time waist pains. Can you take this medicine to cure the two diseases? Enema sisi yare no. Cocoa enema usisi eya we so fa cocoa aduro na ebetima ma usisi na ye de ajai. Obi wa so ye normal ni sisi yare ye we no so aduro wo. Ba cocoa na hawo na wo hu se afifiru. Na wuya unhu. Be fa Nana Mosi ayi de aduro no na ko yusu na wo be hu. Okay. Cocoa and waste medicine. Viewers, if you are watching me and then you want to get more insight about this medicine, kindly pass your comments through the comment section. Nana Mosi is here. She will explain more to you. Yeah, Nana Mosi, let's move on to this medicine again. It's the powerful diabetes and stroke medicine. Viewers are watching us. Some people are suffering from diabetes, but they are not aware. Some people are suffering from stroke. They might think it's HIV. So what are the symptoms for them to know that, no, this is not HIV. This is stroke. This is not sugar. This is diabetes. This is not this. Explain to us. We want to know the symptoms of somebody who is suffering from diabetes and then stroke. We won't say diabetes. Diabetes na ye kaya kana. Where no symptoms say ba. Bet mama wana ye titiriti. Obi wa so a ohu enya active. Okay. Ana ohu aye moto. Bi wa so ube hu se kuro be sisi no. Odidi kura obeka se no son ti. Obi wa so odun son tentem.
obi odun so ntenten na symptoms no okay u sorry a churu tisia na wa dun so u dwana untimi nda na ajo u da u bedun so be 1000 unnim de how symptoms so the diabetes ni ye de eba diabetes no sugar no ko high pe e di asembeba so sugar no su ko high u be u se dun so no ten one no su okura dun so na eba any symptoms of diabetes na stroke ne so no so one say stroke ye yare boni ekum nipa e chope obi wa u sorry ye exercise u ye exercise no na hu say u ye be u say joint no u ye say no enko biem u joint no nko na hu say sisi e de asame ba ana u sorry wani betima ye wa su betima ye o ya esan wo say nini na so no join together wo say obi wa na ni ye na wo say okasa na no ye de chia kakra wo be hu ya team na chese kojo to na wa ye stroke no so I know yare bona maintenance masa yare no how obrabo fa na mosi ye de bo nipa ye duro no so ye de powerful enti na mosi, can we trust this medicine? Ye betumi agie di say na mosi aduro we no ebeboa atimi akio sa eventually akio ma duro na ye me na edi aduro ni ye de edi ma yesu ye ntafo so me na di aduro ni ma me no na omudi mi ko wuram tumi ni be fa mi ko wuram so odi mi ko wuram no na ave na me ba fie na mo mi na no mi se ti se mi yesa hunhuma aduma no so enenti na mi se den mi ntimi mfa aduro ni mfa mboa mi nkwati se me di ye de eboa amanfo nyina na me na chese na mosi afi na wa kire yase se honhom no ebefa wo ede wo ko wuram e na mo ko kire wo sa na nyina ti sebe ya wo de beboa o man ga na ti yo ene ye beda ase pa na se si ya no so no big penis no afi na wo bi twam a wa ba beto so enti no sanso fa ye wuram biemu na ye nhwade on se kwatindindi sisi ambaya no ya pede agina so wo boyfriend na wontimi mpushi ana wo unu na daya na wahwiem won say enya maybe ba ne nya ne feelings na be ma ne dia na ye de aba enye ube use ba no ope okra obeka say be ma we dia me no ntimi ntina because ntimi mama ni nje so who ya be ma wona ngina so ma who ya strong na wo say who ya be ma ampa obi wo utimi kofie na de ba ne be ma ntoko untimi mbisa uba chire ube kwa kwafe ya be ma no onko etimi saya ware obi wo kura ni kunu pie ba aduanu kura wa ma no nsuo kura odi be jore kura be problem because of ontimi ko nanim so be fana na mosi e ba mane so pese obe gina so ache bra u pese o kotin so ya tintin bra obi wo so ye wa abi udi benum ahia unu ba ne da na wo bo sisi na kotin na ye de e woro e ba ebe woro dia o pe bia ne tintin na dia o pe no ebe woro sa na what wo say ya duro no so e ya pango eni fununu enu nintinu na ye ka ho na hahamba na ye strong big penis no so ba nye ti say ye ko bibi na bi we no ya pango wo say pango wo yi ni kwatina ejina su funugusu wo yi ni dia na ejina su enu na ye ka ho na ye gu hahamba na ye strong enlargement no oba okukura fa duro na obehu say empa eno kure na mosi sumi ndi ntro me na ye aduro ni ye de yesu ye ko wuram no omuko kire ma na me si dabi ti se me di aduro ni ye de eboa me yonku nipa so na ono so nya ne huto Nana Mosi, empanimfo say there are so many ways to kill a cat. So ye bet to me at trust na ye timi a kire wobi wo hono mu a wo hwe yen wote ye ebi opesu hu ne kwan a ye fa so a ye timi eye sa ne emei sa enuro we nyina miensa na ya bobo so no ne nyina ye no a
ye de fraduane ana ye de fra samena won say me aduro we utimi di fra nkwan enchiri utimi di fra ti utimi di fra koko na wa ye de wa anom koko aduro no saa utimi di fra ti ye de anom utimi di fra nkwan abankatonkwan na nkwan na abenkwan na wa de ye de anom utimi di ye nsohiesu na wa ye de na wa anom enchiri ti say obi wa me aduro we chiri nkuruma chiri de powerful herbal medicines na ye de chire mo anti insunsanso bia emma so effect bia ni so de protect bia ni ma aduro no we nya hospital do no be say ma take overdose de overdose de we wono mbro so okra na hweinsi wo say kwatendin aduro no pese gina so a u satri ba kono fa kro utimi u ya di guma no ma kwatene de wo pa bia wo di gudi ahimu a wo di guti a wo betima ano wo di gu koko so a wo betima ano e wa bra tea ni koko ni nyina there is a little sugar in it ebeye so tea no wo ya tea leaf a wo say tea leaf wo ya memfa sugar nka ha oh okay mika tea no obi wo betima kohwe milk ayua di sugar na wo di afra na wa no afi akire na wo be katika asam uye tilif no di fa tilif ni gunsuom uwia tilif no na wasa duro ni ye de egum na wa no manka se kofa uye oti shepe no kosia na wa atna sa ma memfa na mosi duro ye de adi guma no ma debi yes abusiafo powerful big penis and increase of sperm power na mosi echiremu a ye noa wutimi digu eye kokomu nom wutumi adigu eye timu nso nom na momoma ye hya ne nso se ye mfa enwu timu e wa abra ye di sugar anasa milk afra enti sa na chese tim kojo to enti ne se opese wo hunu na nim onyama e waduro we mu koko ni tea no emfa sugar emfra ho emfa ni nom ne saa na wona abehu ni se tumi bi asin tumi bi afi amagani amagahia ni hu amagahoho sanso na eye we no powerful diabetes and stroke medicine no so saa pepepe wo ya no ahwe no aye ni yie ye mpesa ye bekọ na kire no obi abeka sam enu nti na sede na mosi ka ne nsam no owi ana ma kire mu sabrofo ana maka twi nsu ana maka se be ye obi abehu ni sede aduro no esi tie na timi aboa ya adwuma de amaw nom ne sade wasi a kire mu no emfa si kire anasa milk enka ho ente sa wo hunu nani so ai koko ne so ni waste space ne so sa pepepe wo ya ne na mosi we num de na se eye bobo ni nyina ne be ne sen won say ya we no ya abobo no utimi di guma ebe na ne na wanum obi wo so utimi di ye de egu wanum na wawe ubawi we na asa no anu munsu agusu aduro wa wiase wo be obi se hwe fa number ni to dwa bie mu na ye nsanso number ni 0549364648 number ni bie 0549364648 that's my number. Nana mosi obi pese ohwe wachira kwan ye hemfa broni beka say where is your location where are we meeting we hemfa na ye wo place a wo wa say ye hia wa ye frɛ number na ye betumi aba wo yo Ghana wo betumi anya me wa bebia Accra wo ba Accra wo benya me wo ba Kumasi su a wo benya me Tamale su ye wo ho ye wa sunwan so wow wo bebia wo frɛ ya nana mosi mbetie wo obe fresh wo fagu WhatsApp metima tie because me dia awia na maybe wo beka say maybe manya nana mosi obetima frɛ wo ya voice message wo di mami a dia mi ye bia mi wia metima fa number na ye dia atie aka dia wo ba wo frɛ na wanya ma meta ba kono obe fa call no kama adia ma wo wa bro kire so ye de wo di email be ma ye na ye dia duro na ye dia amail adia send wo kama and they say dia mo komanim ya ko ni ba na say no ye Ashanti region ha na hefa na wo miwa agona okay na eye nkran so nkran so uba asiama so benye Tamale susu sa ni nyina no ye ba ho no ne ye se ye penana mosi akwada be kire ye
Abusuafo na said ye yensem no ekokosi ye eno no na ye di dwumadie no ba na wie ye ane esa na enye yade nko a wo musa enene ye de eba beto ho no mo no bebre wo ho na ebre ni nti ebe so dan so asa aba na ye na komu na wa kyerɛkyerɛ ye niema na ni su ye na afei yetimi afa ya hoto ade adi so na na mo si ye end show na no I want you to give your final words to the viewers and let's end. Tiefo dia me be ka no Mumfa me number no. Obi wo stroke, obi wo diabetes, obi wo srightman, upetu aduru a ye we bi. Nema bebre, upekoko aduru a srightman, obi wo oni anije, obi wo kwata sam bra. Obi wo so upedwuma wonya bra na mosi ni nyina ye. Spiritual marriage ye we bi. Friend number no, dia me na mosi be ya ma obi a ebe ya ma. Die na mosi be ya ma obi a wo be ye na no asem na wode atu dwa no na abusuafo nei ye nkomo no emu esesa kakre sanse na mosi he obi a wono no brofo no na wota ati ni ye twi no emu enhye da ente ema no eni ti se de ko no na me nso mi kire mu ede ma mo no ye be koso asanso ni na di nkomo ebie mu ebra ibe senya kwan aha ne ye di mu esie di amejeso eye edwa so hema ye all the social media platform no eso makra.